салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Дар аввали видео ба ҳар яки шумо ташаккур гуфтанӣ ҳастам. Дар видеои гузашта дар комментария ҷудо ҳам таманниётҳо, табрикотҳо бисёр буданд. Боз як бори дигар раҳмати калон. Худо кунад ки ҳамаи бефарзандҳо фарзанддор шаванд. имрӯз фарзанди мо 7 рӯза шуд. Мо мӯша мегирем, домоло аз он мехонанд гӯшашпе. Ман аллакай инҷа мӯша гирифтим, дадоша намехел када прическа када мондан ду тарафи мӯша. Мӯша қайчики не обычно амон мошинкае ки ва стрижка мекунад, ана мехел ки гирифтим. Хайрат гиря карда гишнед, ҷим истод. Ва якчанд саволҳо дар комментария буданд ки писарчами духтарча мегуфта. Ман нагуфтам ки писарча гуфта. Чунки агар духтарча мешуд, аллакай маълум буд ки либосоша мехел нежный, розовый, сурх. Обычно мехел ки агар духтарча бошад, ҳаракат мекунем ки мехел нежный бошад. Ва ман фикр кардам ки аллакай маълум ки писарча аст. Тамошобинон, мана инҷа ман якта корзинава мехел детский набор аз компанияи Faberlic заказ кардаги будам. Ин наборҳое ки мебинедон, мана ин умо навистагиш нав новинка. 1-2 моҳ шуд ба фикрам буромдагиш ба ҳамин хел качестваш нағз будааст ки аллакай мо якта шампуни барои новорождёниша адо кардим қариб. Ҳам барои мӯи сар будааст. чихел ки медонтон сари новорождёнаҳо мехел вай мешад. Чихел гум равған тода мешад, анамина мехел нағз тоза мекардааст, мешудааст. Ва мондагиш крему, боз шампуну, мана хел детский масло бо крем под подгузник. Ҳама чизаша истифода бурда дидам. Ҷудо ҳам нағз, ҷудо ҳам качественӣ. Шахсоне ки заказ кардан хоҳад, дар комментария номером ҳаст, навистон. Агар кор кардани бошидонам, марҳамат, ба номерои ман навистон. Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо Ясмин ки ҳарду мо садик ба он достим, ин в основном дадош ки мебиёд. мо имрӯз мехе бар вақтар баромдиму муроҷонаи мактаба гусел кардим. То таги дари мактаба бурда мондиму худо мо омдосим садик ба мана садикаш имрӯз ҳаво нағз. гуфти северни одамо ки ҳавои нағзи мо -20 бошад ҳаво нағз. Агар хунук бошад 30, мороз бошад 40-45. ҳамон ба мехел секин омдосим. гандагиш ҳамин ки садика мо дур, обязательно таксике омдан накур. Автобус вообще не вариант, чунки мо байни дворанда. Вай остановка фромда бо як остановкара рафтан даркор. Мана Ясмин. Ясмин, скажи привет. Привет, скажи. Скажи. Привет, скажи. Привет. Хоб, болот Ясмин олям. Магазин любимый вам дам, мхе мелочь шмуль. Мхе чизои вайда. Резинка чаю, заколка чаю мхе чизош. Пага Ясмина утринникаш намедонам ягонча гирифтам дар кор. Тамошо кадосиам ки чизе гирам гуфта. Вайсол якта кароначи калонтар гирифтаги будам. Ва я каронае кадана шикаст. Хонандиам када мегашт, леко намедонам имсол чизе гирам. Дутта майдича гирам ё мехлардас. Майда. Бо ҳамихе вайсол ангиш байна гирам мехайрон. Ақлая гухи резинка чои хушрӯй ам набас ҳамаш калон мичихе ҳама резинка чо. вайсол мана ин гирифтаги будам. иминна ҳамиҷава омда. ава як соли пешаш мана ин
امسال اکو چیزی گیرم. من خلاکو گیرم نه. هرام. Короче, من خلاک диадема грифтам. با نزدیکتر نشون میدم. в итоге من همین диадема грифтам. خونه و اومدم نزدیکتر شما به نشون تیم گفتم. ручная работа будас. جدا هم خوشرو. 50% скидка навестек будас. 600 рубль будас. 300 рубль بداد. دالشش منم خداومش دوتا ресмон. چقدرش در کار باشد. خودت خیلی фиксировать کده می басти. Пагоҳ ягон хел прическа придумоид када ина сарашпа невдинка ки закрепит мекунам. Невдинка чой майдичам как раз буд. Баъд боз якта мана мехелак як пачка вай гирифтам. Резинка 110 рубль будас. Плюс минус 50 штук даронашанда. 6-7 моҳ пеш гирифтек будам як пачка. Меха якта адо шуд. Ҷудоам называяш мана ин резинкаша качестваш. Тизе намешад. Эха тез кушода шуда калон шуда намебуравад. ва садик бам хел бисёри вақт монда мебиёд. Дута хвостикада мевисонам, якта хвостики мебиёд. Ё алиш мешад. Ин бо як пачкаш як глади гарба мерасад. Дед Мороз, я удалой, как тряхну я бородой, заморозу уши, нос, щечки и даже пятки. А вы боитесь меня, ребятки? А вот сейчас мы и проверим. У тебя подарок есть, да? Ну-ка, покажи мне подарки. До свидания. Подарки покажи. Что есть у тебя? Вот. Ну-ка, покажи. Вот такие. Мама, такие. Ух ты, киндер? Это сюрприз. Сюрприз? имрӯз ҳаво 10 градус шуд. ҳаво агар хунук шавад барф намеборад. ҳаво гарм шавад агар барф меборад. Мана хел метел киди барф боридас. Ясмин после праздник наместам гуфт. Бо гашта гиром рафтосям. Ясмин, скажи привет всем. Праздник се гузарондим рафтосим. Майна местат гуфтям. Открой дверь. Дверь открой. Хона мерим озер. Опа. Стой.